Bak gördünüz mü? أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه هواها فتمنى على الله. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ki mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Okuduğum hadis-i şerife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umadır. Kıymetli müminler, İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. Ahirete iman, insanın niyetlerini, sözlerini, davranışlarını, kısaca her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. Müminin hayatı, ailesiyle, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün çevresiyle ilişkileri ahiret bilinciyle şekillenir. Ahirete imanı yürekten benimseyen mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları ve onun rızasını gözetir. İmanın gereği olarak salih ameller işler ve güzel ahlakla kemale erer. Kendisini daima hesaba çeker. Kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur. Mümin, kainata ibret nazarıyla bakar. Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı, bolluğu ve darlığı, sevinci ve hüznü imtihan dünyasının bir parçası olarak görür.
yaşadığı her tecrübe, karşılaştığı her olay onun için iyilik ve mükafat vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini tarif ederken şöyle ifade eder: nimetlere şükreder, bu onun için hayır olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. İbâdallah, yusikum bi takvallâhi ve ta'ala. Euzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا معين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هذا هذا حاطط من هون